are celebrating our differences over here. I got Maltese friend and it's like, I'm very happy right now. Għalhekk qiegħda different is beautiful, għax is-sabiħ huwa fid-differenza, mhux il-monotonija kulħadd l-istess. U jkollna biex inkun qed kollox ikun hemm naqra ta' problemi u friction mhux ħafna, imma tajjeb li iktar kemm inkunu esposti għall-idejat u għad-diversità iktar ikun naħseb ikun hemm tolleranza u aċċettazzjoni ta' din id-differenza. Sfortunatament fil-mida x'nisimgħu l-ikraħ li jinstema'. Mentri xi ħaġa hekk li tiġborhom kollha flimkien isibu ma stess affarijiet in common bejniethom għax issa anki huma bejniethom iktar anke fil-breaks tarhom joqogħdu flimkien għandhom ħbieb Maltin, jiġifieri integraw sew. Eċitat anka l-iskoprejt kulturi differenti. Ħan għamel sfin ta' kultura differenti, mhux ta' Malta, ħan għamel tal-Afrika. Now our parents are here with foods and like there's a lot of different things going on and it's just beautiful like that. Għax fis-sens nista' kultura oħra jintegraw ma nista' kultura oħra wkoll. Biex bekk nkunu gwali nuru li d-differenza hija sabiħa wkoll. Jiena nemmen li kulħadd hu differenti u kulħadd għandu bżonn jiġi aċċettat. Aħna nġu naċċettaw għax m'għandhom xejn inqas minn ħaddieħor. I feel that I can talk about myself and talk about my country because here in Malta we face a lot of racism. Sometimes they tell us go back to your country and this stuff and they call me sometimes a terrorist. So like I feel it's a chance to know that Islam and Muslims are actually a religion who's calling for peace. Ma jafu jifmu anki l-lejla, nafu li Ramadan, allura f'ċertu ħin partikolari ħanqasmu l-ħalib u t-tamal per eżempju, qed tifhem biex anki nħolqu awareness isma' biex you care about others. ħafna studenti b'abiltajiet differenti, twemmin differenti, kulturi differenti u nixtieq li daw id-diversitajiet jiġu ċelebrati. Mela ngħidlek il-verità, riċenti meta ħarġet l-aħbar li dawk iż-żewġ soldati kienu involuti fil-qtil tal-Assana. Qed ftit ilu kienu fil-klassi, ftit ilu l-għalliem ma setgħu għamlu xi ħaġa biex forsi din ir-razziżmu, l-idea tar-razziżmu li għandhom jinbidel. U minn dik l-aħbar jisniet li għandna ċans li nagħmlu xi ħaġa.
My name is Sylvia, I'm from Pakistan, and in the world full of darkness be the light. My name is Jake, I'm from Malta, and diversity adds richness to the society.